እዚህ ለሁለት ተሰንጥቆ ነው ለሁለት ተከፍሎ ነው የተባለው ማለት ነው ይሄው ኖርማል ነው ምንም ነገር የለም ገባ በቢላም የተፈቅፍቅ ያለ የተባለው ይሄው ፊቴም ኖርማል ነው በስኮርቶ ላጥላጣር ወጽፎ ሰጠኝ የት ውስጥ ገብቼ እንዳወራ ከሌሰሙ ጋር ዱጋን ጅሩ እንዲ በራው ፊሺ አመንቲቲ ዋን ጅሩ ሁንዳ እጠን ያከብከ ተማልፉት እጠን ጋኛታ እጠን ጋይማኛት ቢየኛት ኛት እጠን አላውድ ነማኛታ እጠን Yo, kam naga kisani ga haras video khabra walti dibni jirra ega torbi lama bodana tifakata ba e wal rabanne turre hato maliga harra asini sachinis jidi gangalat disto ega ra video jichun qaban jidi mafi dirqam ega ba e wal rabanne duga dubchu fi ega sinisna barbadu dan fakata wansa ma wali adan jirru me anum tike sana ya dede tani gar video jichu warbadi ga video ki nyaara kisatimo joti wartani tibashannan tangara igolti funan sini finjira kasmus lega muca kana androga tv ebs rat yati maka kinya balle satorte ishinille duga jiru hunda basteti isalle ka wali lalta ega amtumra video kana tinufana turunde gatina namone rojal ka fgri channel kana tiftani ga subscribe goda akasmus lega video kana like hagone ga ja turre dufne video kumba e like barbada ega sini fomamti ananda barbachi sawante fadra kis like Gara videoti yusnis like na goda bantan kun kora spanta ay ante mano anche akam si kolla ene geda akka inde akamiti si waza jira damo bantan kun kora esa baketi korrata correntin se akamuti cifara damo mazmuri damakiran gabaem immo muzi faga asgatamnu sotas qayarta min filagotin ke malin istis bidaf gilci godi mene geta min inda me ayni kun cirrashi fokasin ke mo uddu kerra dalle kerra gote to fokasi dan samarta irafante manne intau pente satena nyainas fokorini rastokorini sasrati dana mallaku kun zimmare miti kun tariki brake sagalte tene geta duguma kana bakar ganiti muca kana ichara kulasu qabu baka dirqama amma eriya ko tokko fi inda wala akatta sofnu lala mal jenna garu garabi bayna mati sola hiriya kasi sinifa ke no bak ha hiriya hiriya lukute ይጫራ ሞዱ ማከም ነው ማገዲሲ ሱናጋ ማን ማላጊስ ወረት ጃርስ ማርገቴ ወሉ ፉሲስ ሰነዱ አንማ ቤ ከንቱሬን ጉያ ተኮ ጀር ከሳኔ ከሳርገተን jechaama awwaleesa ngaqamna namichi kun lubbu waan jiru natti fakkaatu egaa kan dheeshii fulratti nutti ma waan jiru hunda lubbuun jirta brother masaki mulatuan matako mulat washe katatu mutwan adonke gena mega sigara lale setan aja rekomate kan ini tuh gena sedusi setan nih lagi setan kau kori sende marega tadi tuh setan aja rabu ani gula galenggal berapa ana aja idari anni setan ya kau ke samal food setan naganya ta setan nagaimanya tibiyenya nyat setan alau namanya ta setan nama dari mana dulu temon wargina no gitu
Anjara kana baay'een jaaladha dhugaa dubbachuu viidiyoo isaanii tokko dabalanna dirqama. Kinaga tidak tutupi. Guru sinchan namu dedas. Amma yu namu de sinchan ko. Sinchan bicho. Anu so. Sinchan. Sinchan lah. Sinchan ko sinchan lenca. Sinchan ko sinchan adure. Sinchan ko sinchan lenca. Kan ko kan lenca. Sinchan ko sinchan lenca. Sinchan ke sab sinchan adure. Kan ke kan adure. Kan ko kan lenca. Kan sinchan adure. Kan ko kan lenca. Kan ko kan lenca. Oman tawire yiru mulane. Malas kimen. Wahini, malas kita. Malas ka? Malas. Itu mending kalian itu. Kaya dia sudah. Ada. Jangan kutenni begitu sadi mah. Madi macam bal-balin tu nanti. Kaya dia dintu akan. Mada ada moi. Demi. Mada dia nak teruskan ke laut kutetin akan. Kalau bukan kalau dulu itu. Ini kalau ansari itu juga ni. Video afaan Oromoo keessatti jechaadha. Video kamuu keessatti jechi yaadharoo jettu kun gallaan bakka. Videoon sun dhiirumti immoo jechuudha. Guyyaatti kaardii dhibbaa siin ergu taanaan. Kaardii dhibbaa maal qabdi? Akkaawuntii isaarra birrii miliyoona 50 waliin taanaan. Nyaata waan barbaadde guyyaatti sin affeeru taanaan fiigii baqadhu obboleettii. Biyyoo kan jedhee nyaatu biyyoo bara. Fiigii baqadhu. Baqadhu irraa akka adagaadha kun akka dagaatti irraa baqadhu balaa cimaa keessa jirta. Fiigin dhaabbate callee fiigi kanarraati. Dhiirri miliyoona 50 qabne dhiira maalitti silaamu? Wayyoo. Miliyoona 50 irraa waaqayyo. Isa taa'uuf jedhan. Isa taa'uuf daakuun boqqolloo dimbilaadha Oromoo. Waayya eessaa dhufte nagaa miti xinnoo sammuun kee maal taate? Meetas gabbaa'e durbi diimtuun nagaadha naan kun dhufte bishaatti jiraatti irraa waaqayyo kun garuu fiiltariidha diimtuu mini nan qabsiisa. Miliyoona 50 garuu digiti mee qaba beektaa ammatti. Duwwaamni yoo qabu beektaa. Ishi miliyoona 50 maali isiniif haa ta'u kaashii moo qabeenya dhaabbataa isiniif haa ta'u moo kaashii akkaawuntii irra ta'u maatam goon meeshaan isa nuuf ibsitanii kaardiilee rakkinan qabu kaardii dhibba maal nu hin argina nama biraatti naasaa ooltu rakkinan qabu maatiifaatti hin gaafattu biyyatti hin gaafattu ollaatti hin gaafattu waan tokko rakkinan qabu garuu miliyoona 50 maal haa ta'u kaashii goonu moo akkaawuntii irra ta'u moo baankii seessaa keenya sabaa hin filattanii hin jedhan. Baay'ee irraa waaqayyo lagaamni xammuu sammuun kee gadhiisana maaltu si argata si namumti lagaamaa dhibee barana gadi jireenya maraacheefna jireenya jaalattee mini mucaa lama jaalattee dusin jaalattee miti jireenya tokkos gochaa miliyoona 50 utoo miliyoona 50 qabaadhe simiti anatu sirraa fi gagiiftii ko. Dhugumsa jedhe kana jireenya takkasi ishii gochaa jira fi durbi immoo diimtuu gurraattiin qabdu dur hundi bakka hundee. Roobeen Finfinneetti galtee Amaariffaan haadha rakkifte kaa. Hello yeninnaat. Hello. Wayye maamiyyen deenish. Dhagaadha miti dhaguma. Jira maamiyyen deenish halloo. Akkamsi godha antala koo badee. Lakki maamiyyee maali si galaan jiru afaan Amaariffaan sitti dhiyeessaa jira Finfinnee keessatti Amaariffa malee naasaamu. Hojjaan yeroo darbe deemee karaan harkaa badeedha. Simboo afaantu si jalaa badee. Lakki maamiyyee na jalaa badee toon taane nan bare malee na jalaan banne. Maalatti jabaallu xareena hin deemne ishii goone ishii muraabnee ishii maal hin baafne. Maarreen maamiyyee yeroo tokko afaan biraas baruun baay'ee gaariidha jedheenidha dhiifama baqqaama. Haa ta'u jireenya Addis Ababaa kanatti bartee. Mooyaa maama. Ana afaan Amaariffaa Finfinnee keessatti na godhee fi ammanni kiraa na godhee baruma darbee sitti odeessa jedheeni malee waan baay'een ta'e. Maali si dabaddabani? Maal na dabaddabare mannoo harka qabaa na dabaddaba karba biraa na dabaddaba malee afaanis harkan qabu. Laman jaalatan jedhi laman jaalatan. Roobeen kun ishii kanaan durallee baadiyyaa dhuftee naa deebitu waggaa lama waggaa 3 turteedhaan tulluu wayii jira jedhanii kaanis nan dhageenna. Tulluun kun ammayyuu asiin deemne beezgiyaabeer isheetti sana. Ay Roobee. Itti aansuun egaa habtaamuu marii dhiyoo kan immoo egaa bashqaadha warri beektanii mucaa tokko afaan egaa roostii jalqabanii jiru. Bashqaan akka afaanin of jajuu miti kunoo keessaa cirisinii godhe takkittuman dha'eenan achitti ishii garagalchee afee lafa godhe
harree birrii sagaliitan isa fakkeesse achitti kuffise akka afaanin of jaju karaa miti hibbiqiidha boffee ooda batee taa'e malee ganaan manatti miilarraa cabseetan manatti miilarraa buusee immisii isa eegsisa gana haadha warraatti fan immisii eegsisa ooda batee taa'e malee waanan godhe ilaalaa kunoo baay'ee ulfaata dhugaa ande harree birrii kabbar egaa hafteenis illee deebii kennee jira haqa baraama dhageeffattan madiinaas duraanuyyuu tiktokii darbee tana seena sirba kiyyaa faallana yaalaa taa'ee tana sirbattiin sin laallamne haadha shiiti guddaa shiiti dhageeffadhu fuchi haadha keetii tokko jedhe fagaarree haadha keetii haa gargaaru lama udduun keessi haa galabbatamu sadii faandoosi darbisi odoosi argadhe dhageeffadhu afur faandoosi darbisi odoosi argadhe shan dhageeffadhu xiraa bajti odoolaal ija kee dura banadhumee dura saree buchillaa areera quuftee gadi baatee ija ishii liblib gootu fakkaata iji keetii iji buchillaa tokkichu garaagarummaa takka illee qabu ija buchillaatiin tokkuma areera uddeeraattee gadi baatee albaata qoshaasha odoosi argeeraa faandoosi darbisiisaani faandoo harcaasaa kaattasanuu udaani ati laa dhaggeeffadhu udaan naa tillibdaa ጌታ ሆይ ና የቆሻሻ ልጅ ቆሻሻ ነው እንደዚህ አና ነቄቁን በርባዱ ይስላው ነው ነማታቲ ቆሻሻ እናት ይበዳ ማል ጀነጋ ሚያደት ከናስኒ የኙሞቴ አዲ ኢቲያንሱን ይጋውቶም ቪዲዮ ረቲኖ ጀቲኒ ግዱ ከነጃ በዴፌ ጋ ማኪ ፊብሻኒ ጋ ወሊንታኒ ወለርገኒ ቱረኒ ዱጋ ባኤቶ ኮነመት ቶላ የኔ ስጦታ ኢየሱስ ነው ኮማርጊታኒ ጋ ጀዋዳ አይ ጥሩ ነው የኔ ፍቅር ሙሽራዬ ኔክስት ሞይ ጋ ወልፉተኒ ኒካ ጎደተኒ ጋ አከጆሌ ሆረተን አብዲ ጉዳ ቀብና ኢቲያንሱኒ ጋ ካናንድሮ ቲቪ ቤስረቲ ጋ ፊልም ወጀተማ ትሮንድ ኬሰን ቤክቱ ከሌሰም ሞይ ጋ ዱጋን ጅሩ ሁንዲ ቤራ ፊሺ አመንቲ ቲዋን ጅሩ ሁንዳ ሚዋን ጅቶሉ ማናላሉ እዚህ ለሁለት ተሰንጥቆ ነው ለሁለት ተከፍሎ ነው የተባለው ማለት ነው ይሄው ኖርማል ነው ምንም ነገር የለም ገባ በቢላም ተፈቅፍቅ ያለ የተባለው ይሄው ፊቴም ኖርማል ነው በስኮርቶ ላጥላጥ አርጎ ጽፎ ሰጠኝ የት ውስጥ ገብቼ እንዳወራ የተቀባውት ነበር አራት ቦታ ላይ ማለት ነው ገና መጀመሪያ እየሳኩም ቢብያቸው ማለት አዲስ ሱ ገበያ ለላክሽ ኤጀንሲ ያለኝ እሺ ካሳውና ያለ ብለሽ እንዳትይ ስለዚህ ሂጂና ቀጥታ ዋና ዳይሬክተሩን ሄደሽ አናግረሽ የክምና ማስረጃ እንዲንዲ ስለተታመምኩኝ እና ጤና መድን ለወጣ ጤና መድን ደግሞ ያለ አይዲ አይቻልም ብለዋልኝ ስለዚህ ባጋጠመኝ የጤና ችግር ምክንያት ጤና መድን ማውጣት ስላልቻልኩኝ ቀበሌ መታወቂያ አምጥ ስለተባልኩ እንደሱ እንድተባበሩ ፈልጌ ነው ብለሽ ዶክመንቶችሽንም የክምናም የትምህርት ቤቱን አስገቢ አለኝ ቀደም ተከትሏን ይዤርኩ መተሽ መውሰድ ትችያለሽ ተባልኩ ቀጥታ መጥቼ ወሰድኩ እሱ ከተሰጠኝ በኋላ ነው የሆነ እንኩሽኩሾቹ ጀመሩ ሰራው የተጀመረ ይዛኔ ነው እንጂ ቤት እንደከራይ ያደረገ 7000 ብር በእጄ ሰጠኝ ታሪኩ ይባላል የቤት ቴሌቪዥን ሰራተኛ ነው ታሪኩን የሰጠኝ በእጄን የሰጠኝ እዚህ አይደለም እዚያኛው ነው ቤቴ ነው ስለማመድ የነበረ ባለቤትሽ እንዳይወደብቂ እኔና አንቺ ብቻ ነን ሚስጥሩን መያዝ የምንችል ብሎ ቃል ገብቶልኝ ስለነበር አልጋ ውስጥ ነበር ያስቀመጥኩት ነበር 7000 ብር እንደሰጠኝ ቤት መከራየቴን እንደ ማረጋገጫ ቀጥታ ኢቢኤስ ሄድኩኝ ተከራይቻለሁ ብዬ ያንን 3000 ብር መልሼ ይዤ ሄድኩኝ ይዤ በሄድኩበት ሰዓት ተከራይቻለሁ ቤቱን አብረን እንሂድና እንየው ግቢውን አልኩኝ አምጥቼ አዩት ካዩት በኋላ ኢቢኤሱ ማለት ነው ታሪኩና ሌላም ሰራተኞች አሉ አብረው መጣው አይተውት ግቢውን ቸክ አድርገው ሄዱ በሌላኛ ቀኑ ነው ለቀረጻ የመጡ ደምቢዶልን እንድጠራና ጥቃት እንደደረሰብኝ እንዳወራ ያደረገው ካሳሁን ነው ከዛ በኋላ ያለው የትኛውም ሰው ሲጠይቅሽ እኔን ሲለኝ ካሳሁን ራሱ የትኛውም ነገር ሲጠይቅሽ ምንም ችግር የለውም ይሄ ቆቆንሻል ይሄኛው እኮ ደምቢዶሎ ሰው ልጅ ነው አዋሪው እኮ እንትን ምንም ነገር እንዳታወሪ ይሄ ጆሮን ራሱ ወደዚህ ሰው ያዋንተን ይያለ ነው ሁሉ ብለኛል እሱ እንደውም የነቀይ ደውሹሽ ያለ ረጅም ነው እና አንድ አመት ምናምን ይሆነው ከመጣ ያ ማለት ወሳይ ኩነት ከመስራት ከጀመረ አንድ አመቱ ነው እድሊና የሆነ ቃላቶችን ሰሳትና የሆነ ሲጣፋብኝ ከመሃል ታስተካክለልኛለች
እንትኑ ጥቃቱ ደርሶባትኝ አንገቷ ያለበት ምክንያት የተቆረጠበት እሷ ናት የነገረችኝ ህሊና ማለት ነው። እንዲ ሲመታ እንዲ ሲወረወር ቀጥታ አፋለ ግራ ቀኝ ሄድ አይታወቅም። እንዲ ሲቆረጥ ሲመታ አፋለ የሚለውን እሷ ናት እንድል ያደረገች። እንትን ተላለ ምናምን ነገር አይደል እሺ አልኩት። ገባን ማለት ነው ጫካ ልጅቷን ይዘን ሮጠን ወደዛ ከዛ ወደዚህ መጣ። ከዛ ወላ ዛጋ ቆሟለ ቀበቷቸውን ፈቷለ ቀበቴን ፈታው። ይሄ ነው የነበረው። በጫካ ውስጥ ያለች ለመደፈሯን እና በጫካ ውስጥ ብዙ የእግር ጉዞ እንዳደረገች እሷን ሲል ለመቅረጽ ከተዋናዮች ጋራ እዚህ በፈረንሳይ አካባቢ የሚገኘው በጉራራ ጫካ ነበር የመጣ ነው። በወረዳ 14 የተጀመረው የብርቱካንን የመንታ መልክ ግንባታ ስራ በኢቢኤስ የቴሌቪዥን ጣቢያም የተሰጠው ትኩረት ቀጥሏል። በጣቢያው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆነው ታሪኩ ኃይሉ ብርቱካንን ለቀረጻ ማዘጋጀቱን በትጋት እየተወጣ ነው። ለፖለቲካዊ ትወና ዝግጁ መሆኗን የተመለከተው ታሪኩ ቀደም ሲል ተመዝግበው ተራቸውን እየተጠባበቁ ከሚገኙ ሌሎች ባለ ታሪኮች ለብርቱካን ተመስገን ቅድሚያ ሰጠ። የፈጠራ ማንነቷን በማላበስ በውሸት ላይ የተመሰረተውን ታሪክ መስራት ጀመረ። ታሪኩን የሰጠኝ በጀን የሰጠኝ እዚህ አይደለም እዚያኛው ነው እቤቴ ነው ስለማመድ የነበረ ባለቤትሽ እንዳይው ደብቂ እኔና አንቺ ብቻ ነን ሚስጥሩን መያዝ የምንችል ብሎ ቃል ገብቶልኝ ስለነበር አልጋ ውስጥ ነበር ያስቀመጥኩት የነበረ። ተከራይታ ትኑር አትኑር ማቆ ነገር የለም። ሚስቴ ናት ቤቱን አላቀም። እዚህ ጋር ምላሽ የሚሹ ነጥቦችን እናንሳ። ስለሚከናወነው ቀረጻ የብርቱካን ባለቤት እንዳያውቅ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው? ብርቱካን ቤቴ ነው ብላ ያሳየችውን የምትቀረጽበትን ቤት የተከራየው ማን ነው? ስለተቀረጸው የብርቱካን ታሪክ እውነተኛነት ጉዳይ እንኳን አለመግባባታቸው ስለምንድን ነው? 7000 ብር እንደሰጠኝ ቤት መከራየቴን እንደ ማረጋገጫ ቀጥታ ኢቢኤስ ሄድኩኝ። ተከራይቻለሁ ብዬ ያንን 3000 ብር መልሼ ይዤ ሄድኩኝ። ይዤ በሄድኩበት ሰዓት ተከራይቻለሁ ቤቱ ነው አብረን እንሂድና እንየው ግቢውን አልኩኝ። አምጥቼ አዩት። ካዩት በኋላ ኢቢኤሱ ማለት ነው ታሪኩና ሌላም ሰራተኞች አሉ አብረው መጣው አይተውት ግቢውን ቸክ አድርገው ሄዱ። በሌላኛ ቀኑ ነው ለቀረጻ የመጡ። የብርቱካን የፈጠራ ታሪክ እንዲሁ በድንገት ተገኝቶ እየተሰራ አልነበረም። ብርቱካን አዲስ ማንነት ተላብሳ ያልሆነችውን ሆና ያልኖረችበትን ህይወት ያልደረሰችበትን ስፍራ እየጠቀሰች የተጻፈላትን ታሪክ ተረከች። ቆሰልኩ፣ ተተለተልኩ። ልጅ ለምን በዚህ ልክ ሊሆን ይችላል? በቃ ተጠይቄ ነበር። እንዴት ለምን ወይ ምን ለምን ምን ተፈልጎ እስካሁን ያልተመለሰልኝ ጥያቄ ነው ለራሴ። ምን ማለት ነው ይሄ? ምን ይፈጥራል? ኮሚኒቲ ማከልስ ነገ ምን እንደሆነ ይፈጠር? በዚህ በተነሳ ግጭት ቢፈጠር ምንድነው የሚዲያ የሚጠቀም? የሚዲያ ሚናስ ይሄ ነው ወይ መሆን ያለበት? ይሄ በጣም አስደንጋጭ አስጠሊታ ምንበት ምክንያት ሰው ልጅ በዚህ ልክ አንድን ጥቅም ለማግኘት በዛ ርቀት ብዙ ሰዎች በዛው የጎዳ ዋጋ ያስከፈለ ሄዷል የሚለው ነገር ተረድቼበታል። Egaa kun afaan shirraa dhageessanii shinis dhugaa jiru hunda amantii dubbatti jirti akkasumas gaazexeessitoonni egaa televiizyinii EBS akkumaan beeknee fi akkanaan illee dubbatanii jiru. Egaa dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Egaa yeroo ishee eegdee akka baatu immoo kunoo viidiyoo kanaan arguu dandeenyeerra. Egaa firdii isaa rabbumaaf dhiisnaa. Egaa viidiyoo keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo biraan hangatti deebinutti nagaan naaf tura.